Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira rero kuri contre-offensive y'abanya-Ukraine cyangwa se y'Abarusiya, uko wabyita kose, kuko ibi bintu bijya hano ejo bigaruka handi. Tugiye kwigarukaho turebe nihe bishyushye ku mirongo y'urugamba, kuko hagaragaye izindi point zishyushye muri uru rugamba, nizo tugiye kugarukaho muri podcast. Ariko nanone twaza kuganira ku nama yabereye muri Arabia Saudite, ikaba ari inama yabaye Uburusiya budatumiwe. Ni inama yatumiwemo ibihugu biri muri BRICS, itumirwamo Abanyamerika, itumirwamo Abanyaburayi. Akaba ari inama yari igamije gushakisha igisubizo cy'iyi ntambara yo muri Ukraine. Ntujye kure ya Waka Waka podcast. Yes, ubushize rero twaganiriye ku bitero by'abanya-Ukraine byari biciye ahangaha muri Robotino bigana muri Zaporizhia region. Ahangaha rero twaba twarabonye ibifaru byinshi by'amabradre, by'ama Leopard birimo gusenywa. Akaba ari ibitero byamaze icyumweru cyose, ariko ahangaha abasirikare b'Abarusiya bakaba barabashije kuhasenyera ibifaru byinshi cyane, ndetse abasirikare bakaba baratashye guhabwa impeta zabo muri Crimea nako muri na Vladimir Putin. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku zindi ahandi hantu hashyushye, ahandi hantu urugamba rushyushye hatavugwa cyane. Ahangaha bahita Crimena, bahita Crimena. Iri ni ishyamba rinini cyane, nkuko wavuga Nyungwe, nkuko wavuga ni ishyamba rinini cyane, ariko rinegeranye nanone na parike y'igihugu y'ahangaha muri Ukraine. Iri shyamba rero niryo ririmo kuberamo urufaya rw'amasasu. Niho abasirikari benshi ba Ukraine bari barubatse amafensi yabo, bari barubatse mu bwihisho bwinshi cyane. Ahangaha rero igikomeje kugaragara ni iki, nuko Abarusiya bakomeje kuhasuka amabombe atuma iri shyamba rishya. Abasirikari ba Ukraine bakabura uko bahumeka kubera imyotsi myinshi, bagasohoka muri iri shyamba birukanka, ndetse n'ubwihisho bwabo bukabasha kuvumburwa kuko ishyamba ririmo gushya, hagasigara harangaye. Abanya-Ukraine rero bararira bavuga bati iyi tekinike y'Abarusiya noneho yo iri kuturangiza, kubera ko iri guhita idushyira ku mugaragaro, ntaho kwihisha, ntaki, ibintu byose bari guhita babisenya. Bivugwa ko iri shyamba rimaze igihe riberamo intambara ikomeye cyane, ariko bitigeze bivugwa cyane kubera ko murabibona ni mu ishyamba. Ariko intambara nk'intambara yabereye Bakhmut, intambara zibera muri Zaporizhia, intambara zibera muri Kherson cyangwa se muri Kharkiv, izi ntambara zose ni intambara zibera mu migi, uhita unabona impact, ukabona amazu yasenywe, ukabona imigi yasenyutse. Ariko iyi ngiyi ni mu ishyamba. Ahangaha akaba ariho abanya-Ukraine bari bararunze ibintu byose byagombaga kubafasha muri contre-offensive bagana muri Zaporizhia, kugira ngo batobore bajya kuri ntuza, nkuko nari nabiberetse muri ya karita y'ubushize. Bashaka kunyura muri Zaporizhia kugira ngo bagere ku nyanja ya Azov, noneho babashe gucamo icyo gice cy'Abarusiya, bagicemo kabiri. Twarabibonye muri podcast zabanje. Ibi rero biravuga iki? Biravuga ko uko Abanyamerika, uko aba Bafaransa n'ubu ngubu tubona ko batanze long range missile, uko batanga ibikoresho bihambaye ku byo abanya-Ukraine bari bafite, niko n'Abarusiya bongera volume, niko n'Abarusiya bazana noneho nabo ibindi bikoresho birenzeho. Twabonye izi cluster bomb bahaye abanya-Ukraine, nkuko twabibonye zakoreshejwe muri Zaporizhia, zikoreshwa no muri Bakhmut, ariko aho hose aho zakoreshejwe ntabwo umunya-Ukraine arabasha kuba yatobora ngo yinjire mu mirongo y'urugamba. Rero ahangaha muri Crimena, iri shyamba bita Crimena, niho urusasu ruri gusekera cyane, ariko Abarusiya bakaba bari hejuru cyane, kubera ko niba wowe wari uri muri contre-offensive, wowe ukenewe kugira ngo ukore contre-offensive umuvinge, noneho bakaba barimo gutwika ahantu wari wakoze basement cyangwa se ahantu ushobora kuza kongera gucharginga ibikoresho n'ibiki byose. Aho hantu hakaba harimo gusenywa. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri izi ngabo za Ukraine. Ahandi hantu naho bikomeye na ahangaha bita Kupiansk. Ahangaha rero naho bikaba bikomeye cyane, kuko aka kagigi Abarusiya bongeye barakigarurira. Uyu mujyi rero nkaba nababwira ko abanya-Ukraine kuva batangira contre-offensive muri aya mezi abiri, iyi Kupiansk bamaze kuyifata nk'inshuro 5.
niba atari 5 n'enye rwose barayifata. Abarusiya baraza bakayibakuramo bakongera bakayibaha, bakaza bakarundamo ibikoresho, abarusiya bakagaruka bakabitwikiramo, barangiza bakisubirira mu birindiro byabo. Abanya-Ukraine bakongera bakagaruka ngaha muri Kupiansk. Mujya mubona video za Zelensky arimo gushimira abasirikari be bari kuzamura amadarapo kuri utwo tubuilding dukiya turi kuko na kantu kakagigi gatoya. Wajya kumva ejo nanone abarusiya babakuyemo. So ubu ngubu nanone abarusiya bongeye bahakura ingabo za Ukraine. Ukaba wakwibaza uti se iyi contre-offensive birarangira bite? Uko imirongo y'urugamba rero ikomeje kunanirana, uko imirongo y'urugamba ikomeje kunanirana, niko Zelensky akomeje gukora ngo ibyo yitanga ibitero ngo byakure, ngo by'inyuma y'imirongo y'umwanzi, ngo target z'inyuma y'imirongo y'umwanzi. Ariho muri kubona utu drone barimo kohereza i Moscow. No kwijoro ry'ejo hari drone zageze muri Moscow n'izindi zigera mu nkengero zazo, ariko izi drone zose nta kintu kigaragara, nta impact igaragara zigira. Ibingibi nibyo Gentil Gideon yigeze kwita ngo ni hit and run, ni ugukubita ahantu ugahita wirukanka. Ariko ibingibi nkuko nabivuze nta kintu bimariye ingabo za Ukraine ziri ku rugamba, ahubwo birahemukira cyane abaturage b'abanya-Ukraine, kubera ko birakurura umujinya wa Vladimir Putin, birakurura umujinya w'abarusiya, bagahita noneho batangira nabo kurasa. Ubu ngubu nkuko bigaragara ku mateleviziyo y'abanyaburayi n'ay'abanyamerika, barimo baragaragaza noneho ama building yasenywe n'ibisasu byinshi by'abarusiya. Zelensky yavuze ko ijoro ryashize abarusiya boherereje misile zivanze n'amadrone birenga 60, ariko nanone agashyiraho n'akandi ko kwiyemera avuga ati twabashije gusenya byinshi muri byo. Nanone arongera akina komedi aravuga ati twasenye Kinjari. Ibingibi rero ibi bintu byo gusenya Kinjari ibi bintu byo gusenya Kinjari Zelensky avuga ni ukugira ngo ba boss biwe bishime, babone ko tekinoloji y'umurusiya irimo gucika amazi. Ariko sibyo, iyi misile ntishobora gusenywa. Ubushize bavuga ko basenye Kinjari ya mbere, ubwo byatangazwaga berekana ibisigarizwa byayo, abajenerali b'abasesenguzi bavugaga ko ibyo bisigarizwa rwose ntaho bihuriye na Kinjari, kuko Kinjari ukuntu yari iteyemo ni misile isongoye, mu gihe ibyo ngibyo berekanaga yari misile ubona ko imeze nk'ikigunguru, bitandukanye cyane na Kinjari. Aba banya-Ukraine rero bakaba bakomeje kwibeshyera. Ibi ngibi rero Zelensky asakuza avuga ati abarusiya bari kurasa mu baturage, bari kurasa hehe? Namubaza nti izo drone uri kohereza Moscow ni mu kigo cya gisirikare, warwanya intambara yakunanira ukajya ku meza y'ibiganiro ukareka kwicisha abaturage b'abanya-Ukraine. Iyi nama rero ikaba yari yateranye kubera ko isi irashonje. Umwami wa Arabia Saudite akaba yari yahurije hamwe abayobozi bose kugira ngo barebere hamwe uburyo isi yakongera ikabona amahoro, barebere hamwe uburyo babona umwanzuro w'iyi ntambara ya Ukraine. Umwanzuro rero nta wundi nkuko babivuga, umwanzuro akaba ari ugusaba Zelensky kujya ku meza y'ibiganiro, kubera ko umwanya bamuhaye wo gukora contre-offensive byarananiranye. Contre-offensive yiwe yaramunaniye, ari nabyo Zelensky avuga nanjye nemeranywa nawe, nuko iyi contre-offensive uburyo yamamajwemo, uburyo abantu bayitezemo byinshi, y'ubwayo yababereye agatego, kubera ko barayamamaje cyane, barayamamaza cyane. Nibyo Zelensky avuga ati ni Podolyak wabivuze, aravuga ati impamvu iyi contre-offensive iri kutunanira nuko mwayamamaje cyane ku binyamakuru, mwarayamamaje cyane, iramamara cyane, abarusiya no bashyiramo imbaraga mu kutwitegura. Ibyo rero iyo contre-offensive yaramamajwe kuko abantu barayitegereza barayibura. Ubu noneho bakaba barimo gusaba Zelensky ko yajya mu biganiro, kubera ko intambara yaranze. Namwe murabibona imirongo y'urugamba ntihinduka, abarusiya batangiye noneho gukora za contre-offensive nkuko twabibonye, n'ubwo hanga Kupiansk bigenda bihinduka, ariko muri position z'abarusiya zamaze kuavansa zigana muri Kharkiv, zo ntago zigeze zisubira inyuma. N'uyu mujyi uracyari under threat, kubera ko anytime ibitero bishobora guhita bitangira. Niyo mpamvu rero umuntu yakwibaza ati se aba banyamerika kubera iki bashatse ko bigera ahangaha, kuki bashatse ko bigera ahangaha kandi barabibonaga yuko Zelensky adashobora gutsinda? Mu byumve namwe
ntibyashobokaga mu mibare, n'abasesenguzi bose bavuga ko bitashobokaga kubera ko ntushobora gukora contre-offensive y'umuntu wakwiteguye unyuze hasi ku butaka, nta ndege mu kirere, nta mubare munini w'abasirikari, ari ugukora utuntu tumeze nk'udutero shuma ngo urimo gushakisha ngo ahantu ngo hari faible mu mirongo y'Abarusiya ngo uzabone ngo utoboreremo. Nge numva ko aba banyamerika iyi NATO yakomeje kuroha abanya-Ukraine mu ntambara kandi babizi ko Ukraine itazatsinda. N'ubu ngubu tureke nibyo kuvuga ngo wenda tuvuge wenda murabafashije mubahaye izo ndege wenda contre-offensive yabo irakunze, murakeka Abarusiya bazemera gutsindwa bafite nucleaire? Ntibishoboka. Rero niho uvugira ukavuga uti ahangaha abanyamerika rwose ni abantu babi, ni abantu batari beza. Namwe mukoresha inyurabwenge yanyu musesengure murebe intambara uburyo irimo kugendamo. Baravuga ati tubahaye ngo cluster bomb irahindura iki? Tubahaye long range missile ariko ntago mwemerewe. Bubwabo batinya Abarusiya. Ubwo batinya Abarusiya ko baravuga bati tubahaye long range missile ariko gasopo ntimuzayitere ku butaka bw'Abarusiya. Abanyamerika bakabahereza ibisasa bavuga ati gasopo ntibizakoreshwe ku butaka bw'Abarusiya. Abadage bakabaha ibikoresho bavuga ati gasopo ntibizagere ku butaka bw'Abarusiya. Ese ubwo ngubwo urumva atari nko kurwana n'umuntu ukuboko kumwe kuri mu mugongo cyangwa se amaboko abiri ari mu mugongo? Ntushobora kumuzenguruka ngo uce ku butaka bwe ukore ngo ugabe ibitero byawe ukomeze urugamba. Nyine ahantu ugomba kumuturuka ni imbere gusa. Murabyumva namwe ahangaha ni akagambane abanya-Ukraine bariho, ariko nanone bagambaniwe cyane n'abayobozi babo, kubera ko nta kuntu ushobora kubura. Nge sinumva nka Zaruzhny w'umujenerali uzi by'igisirikare wumva ko ashobora gutera mu Barusiya agatobora akagenda agafata na Crimea. Sinumva uwo mujenerali wumva utekereza icyo ubundi. Utekereza se ko nuhafata uzaryama ugasinzira Umurusiya akamanika amaboko ngo natsinzwe ngo Crimea bayifashe? Ibyo ntibishoboka. Ntabwo igihugu kiri nucleaire, ntabwo igihugu gifite nucleaire kijya gitsindwa intambara. Ntibishoboka. Ari nayo mpamvu mbona ko mu kiganiro nakoze tuganira kuri ruswa ibera muri Ukraine narababwiye ni system nini cyane. Aba banya-Ukraine bari kuzira ikintu kinini cyane, uko narababwiye ati niba Biden asohoye miliyari 200 ngo nizo afashishije Ukraine ngo bagure ibikoresho, bagure imbunda zo guha Ukraine, izo miliyari 200 ntago zisohoka muri Amerika, zirajya mu nganda z'abanyamerika. Uwo Biden wasinyaye mu mafaranga, ntago amafaranga azagenda ngo ajye muri izo nganda buremo komisiyo yiwe. Ntibishoboka. Ntago azayifata wenyine, ni system. Bimanuke bigere no muri systeme z'urugamba. Mwarabyumvishe muri Ukraine n'uyu munsi bakomeje kwirukana abantu mu nzego zo hejuru. Harimo ikintu Zelensky ari kwita ngo ntumweyo ngo wo gukubura ngo abantu barya ruswa, ariko nibiri kuvugwa ko arimo kuvanamo abantu yumva bashobora kuzamubangamira mu matora azakurikira muri Ukraine. Ibi rero byose urabireba bikagucanga ugasabira gusa umuturage w'umunya-Ukraine, ukamusabira ukavuga uti ibi bihugu nibigeraho bibone ko umuturage akeneye amahoro, bibone ko byatanye byibeshye. Kuko iyi ntambara ntabwo ari ukuvuga ngo ni Zelensky udashaka kuyirangiza, ntabwo ari ukuvuga ngo n'abanya-Ukraine badashaka kuyirangiza, ahubwo nta banyamerika badashaka kurangiza iyi ntambara, n'abongereza badashaka kurangiza iyi ntambara, kubera ko barimo gukoresha iki? Barimo gutestinga ibikoresho byabo. Urabona nk'uyu Zelensky arimo kwikirigita kisetsa akababeshya ati nabashije guhanura ngo Kinjal. Biriya ni ibintu byo kugira ngo ashimishe ba boss, ariko na ba boss biwe barabizi ko Kinjal ni misiri idashobora guhanurwa na systeme zabo iyo ari yo yose. So ikindi kandi ejo baravuga ngo Zelensky ngo hari umugambi w'Abarusiya wo kurasa ngo wo kwica Zelensky, ngo yagiye gusura abasirikari ku rugamba. Abarusiya nta na rimwe bigeze bashyira Zelensky muri target yabo ngo bamugire igipimo ngo bashake kumwica, nk'uko Amerika bahise bagira tageti. Gaddafi intambara igitangira bagatangira kurasa iwe mu rugo, bakagira Saddam Hussein tageti bagatangira kurasa iwe mu rugo. Ntabwo ari gutyo Abarusiya barimo kurwana intambara. Abarusiya bari kurwana intambara iri juste, intambara yo ku rugamba. Bafite intwaro ziremereye cyane, bafite intwaro zikomeye cyane, ariko ntabwo bari kuzizana ku mirongo y'urugamba. Kubera iki? Bari kurwana intambara iri juste. Baravuga ati turwane mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, tubatsinde noneho muve mu nzira.
turwane dukoresheje imbunda zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ubu ngubu noneho biragaragara ko abarusiya bari kubaha amategeko mpuzamahanga, none abanyamerika nibo batangiye kwica amategeko mpuzamahanga bazanamo izo bita ngo ni cluster bomb. Hejuru ya cluster bomb murabyibuka abadagi bari abongereza bari bohereje amabomba arimo za uranium, usibye ko abarusiya bahise babirasira muri depo byari birimo, nubwo ibitangazamakuru dukurikirana bitajya bibivuga, ariko izi depo zarasenywe z'ibikoresho byari byaraturutse mu Bwongereza birimo amabomba arimo ama uranium. muri baza namwe ahantu byaturikirijwe n'ahantu ikirere cyaho cyamaze iminsi kitameze neza. So rero ngewe nkaba mvuga ko iyi nama yabereye muri Arabia Saudite ni inama yo kubwira abanyamerika n'inshuti zabo, kubabwira ati dore mwarananiwe, noneho nimutanga agahenge, nimutanga amahoro, kuko nta kundi kuri kwarangiza iyi ntambara. Ubona murasakuza ngo Vladimir Putin ngo yarashe mu mabuilding, ngo yarashe he, muri kurasa he izo drone muri kohereza muri Moscow, paka naho muzohereza no hejuru ya presidence y'abarusiya. Muri kubyumva ariko namwe ibyo bintu ni ibintu bitabaho ku rugamba. Abasirikare barimo kwicwa, biravugwa ko kuva contre-offensive yatangira abanya-Ukraine bamaze gutakaza abasirikari 42,000 ku rugamba mu mezi 2 gusa. Mu basirikari 90,000 bari barateguwe bo kuza muri contre-offensive, twarabibonye mu biganiro byashize, abasirikari Ukraine sigaranye nta basaza gusa, abajene barashize. Muzagarura ubwenge ryari bwo kubona ko iki gihugu gikeneye amahoro. NATO, wake up, tanga amahoro. Tuzaganira ku ntambara. Iyi ntambara bavuga ko ariyo ya mbere ibaye mu Burayi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, ariko kuri podcast mu kiganiro kizakurikiraho tuzaganira ku ntambara ya mbere yabaye mu Burayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya Yugoslavia, intambara yaciyemo kiriya gihugu kigacajagurika, intambara ya Slobodan Milosevic. Tuzayiganiraho mu byumve, mwumva amabara ya NATO. Ahangaha rero umuturage wa Ukraine arimo arabirenganiramo, kubera ko nawe unyujije mu nyurabwenge uravuga uti se aba bantu nta bwenge bafite bwo kubona. Ni ibintu biteye ubwoba, none se umunya-Ukraine urashaka azatsinda intambara gute? Niba umuhereza ibikoresho ukabimuhereza ari bikeya, ukabimuhereza amaze abasirikari be bamaze gushira, ukabimuhereza umubwira ngo ntago wemerewe kurasa mu Burusiya kandi ari kurwana n'abarusiya, wamubwiye agashyira hasi imbunda ko umuntu bari kurwana batangana, noneho bakajya ku meza y'ibiganiro bakareba ikintu cyabera Ukraine, ikintu cyabera abarusiya. Uyu munsi Ukraine itegetswe kurekura ubutaka bwayo bwinshi, ariko niba mwibuka imishyikirano y'Minsk yabaye muri 2014 irimo Angela Merkel, irimo n'uyu mu president Hollande w'Abafaransa, Ukraine yari kugumana biriya bice byayo bya Donbass, yari kubigumana bikaguma bifite autonomy runaka, ariko bikaguma ari ubutaka bwa Ukraine. Ariko please mwagiye mushuka Ukraine, mukayishuka ngo yashobora kurwana n'abarusiya, igenda iruzinga ibindi bice, abarusiya bagasanga ahubwo bagomba gufata n'ibindi bice kugira ngo babone amahoro. None si iyi ntambara murashaka kuzayisoza nkuko twabivuze, abarusiya baramaze gufata Odessa, barahuye na Transnistria iri hakurya hariya, bahura n'ubutaka bwabo buri hakurya hariya. So rero numva ko uyu munsi abantu mwese mukurikirana iyi ntambara ya Ukraine mujye musengera umuturage wa Ukraine. Umuturage wa Ukraine arababaye, abagabo bari kwihisha. Ubu ngubu umuntu utaragera ku rugamba ugihari w'umugabo ni umuntu wirirwa munsi y'igitanda. Biravuga ko noneho abadiplomate b'abanya-Ukraine intambara yatangiye bari hanze, bose banze gutaha, 80% banze gutaha kugira ngo badasubizwa ku rugamba, badashyirwa ku rugamba. Abangaba bibereye hanze, urugamba bararukurikiranira hanze. Ibi byose rero ni ibintu numva ko abanyamerika n'inshuti zabo bagomba kuzicara bakareba ko bamaze kumena amaraso menshi hano muri Ukraine, noneho bagashyira Zelensky mu biganiro, Ukraine ikabona amahoro, natwe tukabona amahoro, kuko natwe turayabuza amahoro. Ibiciro birazamuka buri munsi, birazamuka buri munsi. Mutubabarire rero mushake umwanzuro w'iyo ntambara, bitari ibyo Vladimir Putin azakomeza abaseke. Waka Waka Podcast, amahoro kuri mwese.